Ma ban nou bizis sa, nou gen plis ke 1 milyon Haitien nan sistem nan, gen pil nan, nou konen isi tan Floride, gen pil Haitien ka vive en Floride, men nou konen tite nou, ti asosi nou, tite langa chat, lot tite ankor fè kosol bagay sa yo, pafwa sa yo kon vreman difisil pou nou jwen yo. Mwen te di sa, yon moun ki ka importe asosi ou bien mwen pasan an pil kote isi nan Floride, mwen wè asosi, mwen se de bagay, spesyalman nan zon yon kote takou Belglade par exemple, mwen pase gen pil nan bagay sa, right? So, an di kon sa ou ta deside wal ouvon shop kote wap van